Kadona nchuno ntoba kwidro kiona kanyana kuatana na unine ndi Weru ware kende to chietu nende ende bera kinyato ira tu kumaki chuma nto mwanya idirite ya krika ye gesiasa na rakinyaru iri kyombene ndi bedirite ba ina ntuku intale kenda kuingia mende kidia rabedirite ba kero ne kamite ya miankana idrano ne IBC kenda ne ndi batati yome ende bedire ba ende bene bonu nto keda nende to kimureka na kinyakwa ile madina raba kwida ba ikulukaira na kinyato mikyore kwidira ba ita yanto kiumbe kana yaruri kiumbe nikyo kireko tukethera ni tukele ke manto ya kirero no kana kiro airo mwanya Weru ware ke garu ya siasa no edre kinyeto ya amoni ya kukurukira na mbeto retina mare kinyari ku 40321 kana nyake buguda tuyele Imwe tukethera ni tukele ke Imwe ya maoni ya ku ni Weru ware ya Imwe ara tukubanganirete Nteto cha Weru da Imwe atongere guchemani yake nda kurombera ndiguru ya Kenya kirigaro ya siasa tukeda tukele ke rugendo rwa rwerite kiombe gukinya debene munini wangabana ndene account ya Meru Titas tochukwira kawira mwangaza ringi tarwarie ni Roma ngabana akore kireitu byure bireda irakiura kia naome Niro tukeda tukura tairane ndege chunche kibidano kemudia kerono rwa mwanya ntangurutano chawada Wananirito madidi Weru ware ne Maureen Komen and get of PHINEAS IMAANA Nteto cheru da Imwe kambiriria da ichuchiongwa Rais Uhuru Kenyatta munini wa William Ruto na Kenyatta ngire bange kathomba Weru ware bakinyete mukawe ne muchine munene yo Nairobi kithurano nende ke maromba ya kiwethera yo mwaka na Weru ware mworoto yo kare kurombera barabonde nende bakwithira bakinenkero madagayo tungeria na kinya wathani atungira baba kiari omuntu ne dirite nende Thaa ndiguru ya Kenya na guri antu nende bedira baitamba kyadire kaitene ka kinya ka siasa na kinya kaidurano binene ngwataniro maromba janthe uguru mokono Safari Park rokirwa ntukwenarua. This is our prayer this morning. Jaja najo maromba ja 19 jo mwaka kumaja kombero kuthurani kamiti okaria ya bunge nene jawithire na kuke baraba kugwati ugeni bakinyira karokire gateitire igongona ira kugocha kuthaitha ninya kuromba jambiria Because unless the Lord arombi kumanyomba shirombero mwanya janthe gorone baromba aunje nabo baunje roteto batukira and give them a resolve kere atongera bonde barabari nabo kirendo ale shoshi kojurite bigo bya kurekanira na inya kurekithiria nthiguru kagita katute kaithurano gukethro kono boreria na inyokireria. Only God has the key to transition. That is why when Moses realized the time for transition had come, he went to God to seek direction. I pray against the evil spirit of corruption during voting. I pray against the spirit of fraud and deceit. I pray that the electoral justice shall prevail and the best candidates will be the ones that will carry the day. But those who will steal the elections, Father, you will smoke them out. Na bakionani oromwe munio Rais William Ruto na bangoranire mutaratara na kumugato geni mathakarua oro kali ku Antonio Rondinga no reri torero tukali mubangone jokwaliria kirinde. We pray especially for us leaders, even as we compete with ideas, not insults. That we lessen the tension in the nation by the way we treat one another. None of us is perfect. We pray for God's grace and strength so that we can be able to lead the nation to value-driven campaigns, value-driven leadership.
munini wa rais William Ruto na rais Uhuru Kenyatta barabonekane bekethania mugaro na betho biru bikurukite aja nthigurune arabata kethania na ndentu kwenero kindo alia shobo ndibonekane bakerero rio kurekanira na inyankoroki gucokaniro chore bwao borobunyagakanite kwantu kukathomba. I have fallen short of expectations of my boss, His Excellency the President, my good friend. I ask for your forgiveness. I know also in this journey, many people have hurt me. But on this prayer breakfast, I forgive everybody. I forgive everybody. We will end up much more united and stronger after this election than ever before. And to wish each and every person who is vying the best of luck, knowing that there will only be one winner, as we have been told. And our prayer is that we shall accept and be able to move forward and live to fight another day. Likewise, let me say that with the grace of God, I do hope the prayers of Mheshimiwa William Ruto come true. I'm really looking forward for a lot of peace and enjoyment in the years to come. So with God's grace, tutakuwa tunaonana huko mbele. Bwagwetera na kona ni athiro maromba jaja ntukwena yakethro jere tokiriria na kurekanira kana injuno intigrisha ki lipstick ara migongi na mithiari yakethro ikigekanwa bekinyangana nke report Nteto TV kumaja kingina kifuke Nairobi mbita Boniface Mongera. Nyuma rais Uhuru Kenyatta nende wekira kirore watho bwa byama bya gisiasa na ara nende botumirwa ninkiama yamenkana ithurano ni IBC yengia mawatho yara nende musonde neyo yakoneka kwinyilia rweri kiombe kuma gitekyo rais mwanga KMCA kimeke nende barapachwaga kana bagochwa itibine nende bedirete bakyona kyanende kinyakunwa ne kuria nyasa ine nkruki yengirikire county 24 nara nende ruare barapangete watho kana bangete mawatho yonende bagitirwe ni IBC kenda ukinya 16 kuma kire 53 mwandike Nteto na gutariria rugendo ruharwiri kiombe kugeria gukinya ndebene kirugono rura mwanyaro garu esiasa. Tariki 12 mweri jujite nire muthia dwarwirite kiombe gwikia maratasi jao jairode na ibandi bia gwati mbarubao kirinkia mechiathite ya ithurano na mianka ya IBC nyuma ya bau rais kurikia kuri muthenya jwa igoro. Watu wangu mumesema nini? Independent. Wangapi wanasema independent? Arwirite ekiombe ba hamwe nabo bainge babo ne bonanitie kurega kunganirwa kwao ni jamwe jamawatho jaria abekeri-ini IEBC bakiuga jamwe no jari migukinyirika nyekethwa ni mwaki tuge iseneta wetitwe 2,000 ende waikia 1,999 wagomwe already uka disqualified on to the duration kinyo wirkwa nyau meri ba wiri gutunengera maratati ja orire tweta kujukia rwano weto nengero rwano kagitaniria kwa IBC ukanengero kiratasi kiria ugeta nandi guchwa nini chiaku watho ja ijatomete bamwe ba arwiri kiumbe ba bakaga kanyaga gukinya mwankande bene nyuma ya marito jao kuregerwa ni IEBC niontobwa kwa gairore bia akungana muntu ura wikia mene wote muntu mwireje na signature arere nangarwa representatives ba kiama ki na ikibande aki kunenganwa so nyoka ya kwetha representative wa kiama baraba kwa ibo mu support kinyawa bwiri gweto chwa member ba kiama na akeja na ibande byao kinyabo nikenda at the end of the day manto jethro jefe kulingana na mawatho ja ithurano na mianka murwiri wa gite kia urais no mwanka aikirore bite kunyira 48 biria ni irore 2,000 o county akire county ite kunyira 24 nchi tunayoipenda nabo bare bakurere ite bia ongavana na useneta nabo okuringana na mawatho no mwanka banenkanire irore 500
5 na ngiri 2 muthingatanio ori na bo arwirite kiumbe bagitikia ubunge na mubunge wa Ekuru bakorua gwikirore ngiri na bo baria bakorwira MCA baikirore 500. Kulingana na nkiama chiathite ya ithurano na mianka ya IEBC no mwanka arwiriba baingie mawatho ja kenda betekirua kurwira itibiria abakoromba no kulingana na bo ni ate watho bo ni boko bainyeria bukatha. Nkiripotera Nteto cia Weru TV Deakwari Thaa ni mwirigi wacharete. Nondo siasa chiongabana kaunti ya Thaa richiethete na mbere kurura mutamunini wa ngabana wa muthomi njoke engineer Nyamukagwema na thirikirite nende munene owe na kanji kieni kira kuthia kiwa ni ungumania ibwingite thirikari na njoke gitumi mirandi kathomba ire wakwa kwikarubia MCS kaunti ni okuga ni untuputi umbite nende kwithira ukingana kwa Rwiro rwa gite kia ngavana kaunti ya Thaa thiende no akaruthiete na mbere kuimba Ashifondi kauge kana waturamu athongirite rwiro ni ruru mbuge youth, pesa kwa mfuko, kazi kwa vijana na pesa kwa mfuko kwa vijana. Kauge uro rugamite ta muntu kiumbe na gwatanirite netwa ria gutuika arombite kana ciacha baraba rutiro bichini nonto bwa ungumania batibateri gwitigirwa kuromba itebibi kairi batibateri kwewa kanya actually batiko benchela antu bala bonde bayite bala bayimpiche oga impiche wantu baluga utongoria bwaku bate kubwenda bate na conference nabu Kauge augite itaka watho bwa nthiguru ya Kenya bwatigire kuruta wira nonto aringichia cha barabara iteni na barutwa kana bari na magamba bengerie gwitigirwa kuromba itebibia karibe terete wogu mtu akabuya abati kwenuka ona abati kuthai kwa Kenya abati kuthai kwa miaka egana nonto eba kejire abuya na ebuja wa system is corrupt gatwetekanirio na judicially corrupt ajo kiembesa jenu ngiri milioni 500 kana bilioni 1 abalomie milioni egana kana maile bamulekeria alungame gakaiye maita 5 akaugalira bwandule ndaile na ndacoka kiongera kauge arikiritie biama bya nthiguru ya Kenya itakabikuraga iroto bya ciacha baraba kumira na we ikyo gitumi atwire twari akuromba gite kia ngavana wa kaunti ya Thaa thiari muntu kiumbe ndamenye byama byetu nuntu bitena agenda na bitena vision na bitena democracy independence gotweka independent ni the only way out na Nteto nyeka manogereko mbarire Francis Nyamukagwema uranwe munini wa ngavana wa kaunti ya Thaa thiariuga utumiri buthuku bwa mbeca thirikari ni nubo gutabarikia miaka 10 kuthira na bandu tu mabati tuaziazira wana na umiogo turuta mabati twaka mabisi mama tirapa number 2 county assembly miaka 10 itini wakaombe itirapa Gwema augite mucie wa kathwana no mwe wa micie 59 nthiguru ya Kenya ura wa bateri kunenkerwa mbeca cha kimanthiguru kenda umba gwikuria indi kathwana mwanke munditi gwatite mbeca nontu bwotumiri buthuku bwa mbeca itwikite financed by World Bank na kathwana area list near 59 kathwana itira benefits wega sa municipality na mbeca World Bank nontu bwa mismanagement na kuna project nyingi muno kinya barabara ya Kenya igakurungu Engineer Francis Nyamukagwema akirikiria mieri eno na nenkanirite wira ne kiria kariba kaunti ya Thaa gukaya gutwika bakamwitigiria atwika ngavana wa kaunti ya Thaa we agachogia kurwa na ungumania kiri thirikari ni nubura kumbikana municipality yetu ira in the list ya World Bank ngathi ndombe World Bank beretigani gutoroka I have come to fight corruption utigo kuna wamba ambeze World Bank bantu wa 50 million tunentereni 300 million per annum tona kana tukawa emithike city like those other cities kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi
Munini wa ngavana kaunti ya Meru Thaa Nteto ithukirite mujumbe wa ekuru kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na kumwira arabati gwikinya kirwaria ro ngavana aure nende robangire nyumba cia Nteto cia Meru amwe university akemo akimwira unio aringichuke anende bioria kwira Meru uria kethira ibubudairia nginya kona kanyaka kuria ngavana kiraitu murungie kwire bionda birethera kiura kebia kigena kia kaunti ya Meru. Ajani keni neke kinoru alanga bana wa Meru kireito murongi na monini wawe Thaa Nteto wamona atongiria bangi nkabo bakuthingatane nawe kuguna ikundi bia mbeo mbithi kuma wandi cionthe bimwe bikiamukira bikibiki iti na into bingi bia kubatetheria guchukira kimuturire no wandi ikigunika na ciringi 200,000 ja gukira ikundi biu. Nandi Thaa Nteto ithukirite mubunge wa ekuru Kawira Mwangaza uria ukumeria matagiti kio ngavana akiuga naregere gucumiria kiriro riro kuthunja mangavana rwaro athithikite Jumatatu nthiru akiuga kanya kau ni kwabati gucumiria kuria kiritu murungi biuria mbiri aturaga ekirite kanywene kawe kiri siasa ciawe. Ngojea wengine wakuje watuambie what programs they have about our youth, about the future of our county. No bonere si walipotea. Kazi yao tu ni kuwa kwa selfie kwa TV zao kuongea mambo ya uongo na utapeli. Patakirere tulikuwa tunaongojea wakuje ile maswali wanaulizanga na hiyo porojo wanaongea waombee siku hiyo tuulize maswali, lakini si walipotea. Ntocio atatigira kwimithikari nturura kinya we ni mupinzani wa kiraitu kinya nyuma yawe gucumiria kiri uthunji buu. Wale wengine walikuja, muliona hata hakuna future wako naye about our county, si ndio? Si mnaona hata content hakuna. Content na network ilikuwa na nani? Ilikuwa na nani? Tuseme tu kweli ama namna gani? Atongiria baraba kuthingatene na kiraitu bonania bakiregana na pinzani bae baraba kudagite kiongabana muno Kawira Mwangaza bakiuga batiringithani ntobira kiraitu akuguna na biombe umbithi na biria Kawira ejanaga na umaturene no tenga banonge ke baba kuromba kura ombo kompeano nanga bana kiraitu murunge no tunga bana baubange ba kompeto nanga bana kiraitu murunge bakarita ndegoro negoro babu bombo kompea bonda bonda na matresi. Unaweza linganisha bonda bonda na matresi ama blanketi na hebu waewa makobokobo na idhano na aja edha yanto magoro anto beto butionja. Hii maneno ni ya upuzi. Tunataka kiongozi yule atatuweka pamoja ili vijana wasonge mbele. Na leo anto beto batilonka bakiora kia proposals kana ila ta public participation omuntu omero konta awere na kwenda kugura muringeti. Anto amero konte baranda biki baranda mixa baranda into Biblia. Ote mtu awere na kwenda kugura mattress. Ote mtu awere na kwenda kugura makobo. Ndio unaona sisi tumeletoa hizi vitu hapa. Kiraitu akiariria mbeu iji na ugite waritetera kigina kiongerwe kiri thirikari cia matura na une akarita bilioni 1 ya kubokiria gutigira muyuthi wa Meru na gukara muturire jumwega. The lives of the people of Meru in the next 5 years. So nataka mpatie hiyo nafasi tujaribu kuinua the people of Meru because the development is about people. Are we together? Nipatiwe nafasi to touch the lives of the youth in a significant way. Na ukaberene kiraitu na thirikari yawe ni gutirimene na nkiama ya CBM iria ni Christian Blind Mission aria bagutongeretwe ni David Ntomarete aria bethire bakiguna kaunti ya Meru na mathagaja mung'ana jwa milioni 240 wamwe na ngari gutigira mukari wa ja Meru na kuona motungata jaiye gutirito murimo jwa metho. That if you can restore your sight, you will still be trained on activities of daily living. You will still be oriented on even through occupational therapy, and you can be able to continue your daily living without really compromising your own condition. Tukahakikisha tukurura sibitari kana center cia kutwithimandwa ametho in all sub-counties. Sub-county cionthe ikethwa ina center cia kutwithimandwa ametho. We have also said we are going to work together with the CBM
to empower our PWDs economically. We are also going to empower the PWDs not only financially but also socially. Kuma kinoru gĩcigo mbunge kĩa North Imenti nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa nĩ Mũtugi Kare. Na nĩ kumĩrwo tũkũthana Nteto kĩona akanya kakunoka indi ũkethĩrwo gĩtakũrĩ nchokerete na Nteto ingĩ. Kinda gutong koringe na the newest joint in town. BVB Lounge makutano ekureterete the King's Litigation isa tuweze tariki 28 mweri jojo oinge mweri na style. So yeah, this coming Saturday the King's Litigation iko live hapa ndani ya BVB Lounge. Murejo Roembo joka kiambo ni DJ ale Kings Weru TV na Weru FM na kiri Mike MC Edubi, DJ Skylet na DJ Voke Starboy bagatigira weekend yeku gya kuthethea. Make sure you come through mapema tupige sherehe usio. Let's have a good time. Unanipenda mimi, unanitaka pia, unaniamini na umeniridhia. Unanipenda mimi, unanitaka pia. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwere turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bya kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking na rana weke muthitho kukurukira pay bill yetu irete na marei na yone 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya star 691 hash kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire mpesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthitho jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yangu weta ingi kugura airtime na jangi mainge kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111 kana mutandao nejwetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channel's activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chips zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Mabate, we mama mabate.
mabate. Ukipata baridi nunua mabate. Ukitaka usingizi nunua mabate. Mabate Rhino ni Rhino ni Rhino mama. Mabate Rhino ni Rhino ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Bueno, tupo kwitira wetete nambere kuwatana na uniki Nteto chiedo tuchogarana tinende MCA no mutongeria woneka kwitira aria kweburu na muringi kura idirano byo mwaka yone ndeti KMCA kyonekete okuchiria rweri nkabo ninyaba wandi nende gindenegesio kana wandi agojisi titinyuma monike tonde tont nyari kinywa nadilunkanetie na wandi na kwana ya kinyana kari kudikiro gambi bwatongeria barabagochwa gitikena kinyankoloki kudujamira handi redrete kuna mbere runguru MCA wakaita kana kenege chunche kebidato na kemudia kero romo anyantangurutano chiawada tukwida tukimurika wadi egoji East. Giki ni gicunche kia bithatu na kimuthia gia ntangurutano cia wodi ya Igoji East aria twikirite ratirine bamo barwiri bagitigike kia MCA na kuboria gutariria kironda kiria bakuthugane nikio gikununka buru gicigo giki kia Igoji East na kiria gigwetia gutwirwa mithega. What is most important ni economy thai. Anabeto ni baba inge, badhom na batina ngugi. Abatwaringa siasa ya barabara roji na stima. Abatwekira stima diankane mwanka nja gwaku. Ketho tina mbesa diakurira stima itegutethia. As it is now, watuko kendero miaka ingime mbi 10-20 ukitha kwina crisis ya youth na jegoji ni untoka lokarukiri ubala na ndukene bolonga miteno utingo iba kulita nokaba kwera mpake wao mpe 10 na ndiki kindenda nda mutongeria nikongo na kudi na sana sana for kita kanene kwethiretwe kwena issue ya ntubegoji na bamitine na kintu kiu ne ko to cost mono ja ntubegoji so issue irere nene goko mono ni disunity no ntanto kenda bomba kulita ngugi nebua Nuje no mwanka bwethira bugwatanite but nande weta waringa campaign anto bagutega na aria umite anto agintu kirio komba kubaretera tukariganirwa bado batu tuimite anto amwe bugatega barabara jietu jionde la igukeja kura mbuga barabara ile passable in Igoji East they are very few itekinya barabara inya na ni untongo gea mutongeria wo mwega ni gutwira kironda ndawa ni tuendete kumenya mibango yao gutigira ni bakwori ironda bibi bururu nkurukia kujukia mbesa uitonya kiri miradi ite ombaku kisunku itagwa cash flow positive itena cash flow positive ni wega tuambirie gwaka factories ketho ni factory ya marigo tukamenya murimi wa marigo agitwa ciringi imwe igeta kiri cess ketha twaketha 10 million kilos dia marigo tukamenya itu agita ciringi imwe that is 10 million Kenya shillings so ketha kwina factory ya marigo factory ya avocado factory ya iria factory ya nkandamia tugite twa ciringi imwe eventually iu ni mbesa nyingi muno nkurukia iria tunenkagirwo na county so mbesa itu nenkagirwo na county no mwanka tumenye uria tuka invest kenda ituretere mbesa nyingi Then mimi gukita platform we antu babe to ba Igoji betire urato mbo basokagia naja bakomba kutha ba sponsor tunatutuko sana Igoji lakini aba balikite skulu
ndenda kutha kwina database ya mtu wothe uthomete goji athi ame because fulani ida certificate kana diploma kana degree nikira twina database iji kira antu abetu bathomie beta kuraja baketha ukiumba gwa sisi ndateji ya antu abetu bathomete nikira mtu ona ka open na itangugi akuga mtu moyo goji akamwandika nala kana akomba kumwandikithia ningwita twathithio uzu challenge iji ya youth yetu ikanyanyia Gojist irienda mutongoria itikwenda mwana siasa ni iringagwa muno but this time around igojiri rienda twethira twina mutongoria okutuonera mbere ko warekeria propaganda inyingi ciaringwa utethira wena time ya gutegera manifesto ya mtu nimbi mtu uju atureterete nimbi mtu uju akomba ututhithiria na nini nkuga untwandiko jiuma mutonga maiga jauma mutonga jageta utethia Meru na aria county jangi jageta Tharaka-Nithi ngakisha nitugwikire Gojist andiko barabara jetu jonthe antu bombe kumiria irio biao bite thokone iria ritige kuthuka riremete gwita ndiri na nandi nikagitagia tu Weru TV kubarira metha o umwe aitetere nikinuntu muringi kura wa Gojist abatere gukira rukiri na gwikira tiki kiri marieto jaoja MCA kiri kithurano kia mwaka jojo ntariki 9 cia mweri Juenana mbere ma orieni uweja kugitabora abuthithiritie ate woni kia mbere ntari gitine ende ndajiomire ndagurwa ndiri ya Kaweru ndiri aja yumete goji mwanka mworoga ciumia na uwezo bwakwa ndang'ang'ana nda convince antu betu ba Meru ndiri union baturetera kure goji aja na nitugwikirie goji ethwa ndajiomagia unte gitine ri ngerie niki unko kuboromba antu be goji east bungerie ni kenda at least bona nkaburitira ngugi zaidi kiri antu baria bonthe bari gukuba guswagitike kia MCA guti muntu ungi wije kumenya issue cia gujinkurukia kwa ndi boromba gitio gikinene muno tariki 9 ukire rukiri togire mutongoria kwa mugeragia gutobethera wije uri akadi kwa mugeragia ndenda bugeria mwari ujo kanana untu ekira antu aba tikambijite bangi tusinana bo batiturana anturene bo maguntukura maybe Nairobi kungi na kungi miaka 5 ethira bakayoswa kura na kinya mbesa ile geturwa ibale mbesa etwa kinya kurene bathurane na akiri ni untu ndo gutumira mbesa ile ngingi campaign ine yaba gakuruka mbesa no ngaba kageria gucokia bali kabe na njira mwanya na ndio nkuromba ntu bego jistire ibale mbesa sana inde kwa kinya gintu kwele kuthurana bakathurana na mbesa ni bathurane na akiri ni unkuga this time nkwira ntu bego jist nibategere utongeria na mtumba gutethia na bategere muntu tayari urutite ngugi kinyate thuri na bone muntu turanagia na boku ina thina na utina thina na bone muntu tabatiganiria kinyango shindo oni ngoshindo ntalame Gojist ndatigirwe nabo na ironda biakwa twendera ukarania nabo na kwina thina tugatetera ketho tutumba kuthura mtu uri agakara methani na bakiraitu na ambassadors bakuma South Korea baba bangi bakinegotiate into biao bone hatari ketho tutumba kuthura mtu amba gukara methani yeu na negotiate for egoji kutiko twititi egoji tugakara uria turi na tutitetheka bugiswa mutongeria so ani mtu amba gukarande methani kimiro tikio kinegotiataga na ambassadors bakuma South Korea na kou konge tikimiru tutumagira ni gisunku ugategera batukuromba bokura baba ingi ni alongo na baba ingi bajukagia ntubego Gojist tanguku uria wona nguku ikiminchirwa mpempe ukona kalita campaign mtu aliumira akeja na malongo mama ingi kambere muringi kula wetu Gojist ndi mulombe na gitio ni bathiurukite no kire tutite ngugi lakini uje nturira umite muroga umite nkumbo umite mitune umite egoji ni wije utenturete na project imwe kana iriretwe ni kireria miaka eje 5 muri ko june nkagiro raju ambiririe ni waijala alalirie John Kireria ni waje muri ko jwe Gojist ajukinyite munenke ningu gendere nayo nuntatambira gwa tata ni watigitaro ndeka budget ira gatumiwa 2022 2023 na ndi tayari Ntinyari Kenywa Weru TV ntangurutano cha ward gishigo kia Igoji East Rogo
Kuchogetikia MCO wandini ya mudhara Benson Duranira kadhiai na kirimpene ni abidha abao karia tauni ni anakuru akirika na kuira muritingwewe mpesa mbecha baribari kadhiai ya kirimpene na kuingura gituone kia burithi kia nakuru. Kelvin Kimathi na kulikithia Nteto hii. Benson kadhiai muthakoro kinanetikia MCO mudhara na tigiti ya nai Kenya na kirimpeni mabisabu kariaba uthunzuria na usunku ni moshini wa Nakuru nyume ya kwa watu wakiringanizwa na wambabu wa mbesa nkulukia ngirimi rongo etandatu na njire ya mutanda yotuma mbesa ywa Safaricom ya yuo mpesa na kudhiati na mbisa isi NTV kadhiai Bruna arete osika Weru na nyume ya kwa watu imabisaba au ukaria na umwiki mwekwe mwanga kambine polisi eziwa stenji kaunti ni oeu Nakuru na riu kadhiai na riri ukinthwa kotini ntuku ya Alhamisi kiumia na twitite nyume ya ukinya kotini muthenyo yoro na rama abisaba usonko ni barombere kanya kanika kuthithio uthunthwiria bwani Nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. MCO mukuni mamwe na kata ya uro kwenda getekio seneta kaunti ya Thaa nereti ya kia mabazi mio kaunti ni unende dereba uchiete kia na muruari getekio rais na ruangiru unende Raila Odinga ibe dereba mwenda kia kaunti neo patigi ogua kiuga nendi ngotona ya Kenya kwanza ikedira iba dhamba kia rukirega dhaitire ntuko ya kuringa kura ya Kenya ikire mambura makuringirira muthemo tutigiro mano muthuri ntorani agaciongo muthenya gwemde ndakuthi na inkodwani ukakwedwa wikirundu kitaiku kiri ndene ya nturene yetu ya Tharaka iturombe Murungu atweberie kirundu iku ikumba kuthi na betu na njira munemboju mambura marama gwitigitwe ntongore kathumba kinya cia gisiasa penya kwamba inkoromba gitege sere tutarakanidi na gina siasa tindwa siasa todo marabange tukoroma nabo kinya bana ruaya mwakabo kathimania bone muntu uragomba kunubo senara seneta ari seneta wenu na ingwe tuya manya antu baba barongi para boko mukongi bantu masereta utire muntu na qualifications na omenyo na chamba na inya na ukomea system cha serikali chembe ngoroke mwana wewe norongi agao aga kuichinde kile bantu tukidhari mawiri ya Ruto tudhari mire mtongeo lakini tutidhari matunyani imwankato watire antu baraba kaomba kudinara barutawire ya Senate bura yagiri tokurita bura kidore kindiki amirutaga na bendera yetu tuweri kureburu aba gukwirwa bonde nkabodhurania mbombe kubatongoreria na nkareta mantu mamonde bukwenda tutikwete kuromba siasa MCO wandie mukothi mamonda kataya no rankuruke kuromba gitiga Senate account ya Tharaka Nithi agotwa kiringoni nkatho na tubagwonekera kinya tigiti ya UDA thaini ni uhu Seneta wa Ruto para bote ba support Ruto Seneta Weru no yaga u no ntuni onda kinzo chambenge tirikanali torakera yaringa wana Tharaka Nithi wa matanga sebe urongi na Raila waturongi na Raila urongi na Ruto waturongi na Ruto no ntufarazi ni mbili ura Raila kila mbicha yake aguto kwa chuma yo tu icokagirwa warera ajira no menyibu ora kinya wakomereria matagi kongorokia Senate account ya Tharaka Nithi wakili Paul Mugambi tuinge bagara kuga tuwete kanisa na huwa ndio PCA na ngwete moderator wa PCA huwa ndio kanisa Catholic na ngwete pope lakini turomba pope turomba ngai tuinge kanisa magarisa mothe denomination chianze iromba ngai ene na igoma Biblia ene kwa utwari ndio chiangai tindego cha pope na moderator utura turombera ira na turombe William Ruto turenda kuthirikari ni urake gwethirikari ni nyenga iwetu na neto karita na wira turimiri antu vetu tubaretere mutu tiomba kunyotari muchongoroke no menyibu Dr. Musero kunya na ora kinya wakuri mamburania ma antu bono kabaya wako kwa hiyo ndio mtu atuyatwire ati tukathura muntu babara batunjageria wana kinya ando na bara mukuona kana muntu wa Mugambi kana batiriyo nge bakonoka muntu wa Murungu ngajirete mu kwa witigo tukaromba kura uringana na murutiro wa muntu na mukari wa muntu na tabia muntu muntu munde wana kinya ugatwa
kiama kira gitagwa kikiende muno gikubendete muno gwitwo UDA nawe wewe nengero kinyo bisi kadwana nukathiwe pisi wakwe na nukathanira uriko no tithongero bisi cia kadwana. Kiripotera Weru TV kumanteretia Tharaka Bitu wa Paul Gwakabithe nangina kwenye tiarungamiri na kia mabarangiro gima bomwere kaunti ni Amiro ibawugete chibitare maternity anyambene nyori nende kumanina wingi bwe kurobara bakwewa nandene chibitare o bari tianende kaita karabawe kera mudingi yokongela konyumba inginende ntubaro mbete kata kinya kwena mutitikano yokurubari tondene ye chibitare o kiri sibitari cia kaunti ya Meru ya nyambere level 4 mushine mawa iririkana niyo sibitari itheru ikiamukira kurubari to baba ingi na bugu kethwa kuri na muinyano jumunene nyombene cia kwerwana na kumantu thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira mwekuru wa gavana tawe Priscilla Murungi minister Mishek Mutuma na atongiria bangi ni bakinyite gwikira igare musingi kuongera nyomba ya maternity iria bakwiga tetheria mono kunyia mutintikano kila igara musingi ya kunana ni ya hospitali eje no tolo twathiuruka ku tukona ekuru baba ingi sana barakwera twana hospitali eje ile tweka hospitali ni mwe area in almost like Eastern province ira rena twana to twingi sana ntuko mwe bela bena twana o 20 ona kai gutetheri bamami batwana na diapers ya gutumira hospitali ina gynecologist muntu bwa kludirerio ya nauto mama maternity atumwe na tebele ni gynecologist batatu hospitali hii ina daktari barebe to pediatrician yani ataalamu ba twana kenda kana karikia kwa kusiarwa kana mtu amekora karikia kugura mwana rimunethero atiku bobo yana akone daktari wetu pediatrician na kinya ni hospitali hii tuna kinya wondi ya arome ila to alaunji dene sibitari ye ndo kuma to kiosiathi tetona Meru wonde ne toreye na yayonde yakarekete itaria gavana wetu His Excellency Kiraitu Murungi bado guritie ya mashini ya kinandi ya gwika mwanki wa stima jurajo watumira sibitari neji Priscilla aliuga na bali ne babatere tweigo karubonene ne kwithira baba ingi baria onete baitwe twana sibitari neji ne ya nanyi asiali beto ngabori atogereni konga indiana beto bale kore na kana mwana kama aka 13 kama dieta tai no tokana kama aka 13 kata komba kogetate wewe mwana bobweka oyo ndiko mama banga maendeleo yeye tuare to makoro sibitare tukuona kurama anko mambo manyeta nene tukuongela itana tukuongela nyabinge otongeri botuire lakini otongori bobo atona nyimebeka 27 otobe maternity wao benao amono wanu ande seleta wande ito moe unende kwibwa werete sana ndo nyebwa murio yombo turetrao mami na une ongwira unbendete sana kechare to work tugombe bendete mantu yote therio Dennis Mugendi Weru TV sibitari ni Nyambele level 4 mushine maua county ya Meru nkada ya munini wa gavana kaunti ya Meru Nteto chonere achiari bayukia kanya kuma kiringo gechionende chontuko na kumenyera na kwanene kinyana boke ndapedira nindi bakyagira ya metugoyo Lucento ugete ana bangenende bederete baitenera kone achiari bonto branende uwete kinyibongelete wagibandoni egitenere makarika ya na bachukuru muno se sekondari otamwerekera bamwe bayunkumanda wene tiambogita na mantone yange yo chongio toro boyetete na mbere kuingea nkave munini o gavana kaunti ne Meru Lucento noloterete atiari kiara nontobwa kumama ngwene yao yoreri bwana naranende abarombete otioka na kwiritanirya kwerekania metere ya ana bao muno kithomone atiari baulelwe irresponsibilities ichio baulelo iburato eta petheria community mwana wako bwonka eta boe ante konwana ana bangi lakini mbwere bore atiari eyo ni toro amere ana ba to kona bena dina to bende
Tokea kuwa na ibarere bangi bambi tuikakia tunywa tu bata mwana wa mwekuru ana kethera nathukite imuyukia mwekuru ikeria mwekuru rongi mwariria nonto arirwa ni nari wa mam kombonela kana dadi kombonela kana baba kombonela na ndaka ichetu nachio chigayukia ndakaira chia baariria tukethera twina seminars tukaethera tukwariria na betu ti lazima kwethere kwina forum wenene nkolokilu sinarombete atiari wekairana bao moyo kinya kethira batio kinyila kiwangone ke maxira babatere machukuru kenda bethira bena moyo ya witiumia kuthoma kinya nkoroki kinya mwana ora ate omei ukarekana noe mwire atire inkomenya owe no gwichomia ichomia nkoloki itwonete chukuru chiandre ire ikwethira chiena ana bara batireta boya ukona ana bara bakinuka sana miario ene wa timbaru imubunge obore mugambire ndekere urawete atiari muno bakoro ibarukireti ana bao buru aria muthakoku aria mwana oku aria mwejoku abu tona mto na urithia tumiunda tora bwaini babagu bwagane na tano nyakwe na ndika kuota bwenako urithi bora bwenabu ni ana baba ni ana bariko ana baba te urithi baba nabu ono gwagoko kona ukako kumena kamengereka akiariria atiari bachukuru e primary kanjalo nteretia kenja etigania west Lucy narombete aringi kura kurea burukuro ya nedwane ya siasa akiwa muthia yo siasa ino bati wa mobare atori tokea kuringa nedwane anene na bokona boko ukarika wetheroro a UNDA wetheroro a mbasi wetheroro a simio wetheroro a mbi twinde turi amwe kana te buloi kakwende kwera tokoro athokanao eba irua rete atokarete atokera ire manto achukuru kakwende woni ndeta kokote abo babu bore romba na chumbe te buloi nani bete anene tokarebeta na brothers and sisters boiko loi thai te bokona mutonocha kwenda ro amimunya lakini ende thai bare amwe ebe grupu nemwe na iba kwendana abatu imbi tokathuranira kwebio tokathuranira akiaria yitere kurura mirandi emeko echukuru nteretie kiambogo mutethia na ingire bathiurukirite bore west rindikiri na rombete akenya otiere iba kuringa kura kithurano netwitete kenda bachala tongeria baraba batethia muntu rote ringa kura muntu rote kwenda no kuruka tesa sawa kethano kwenda rindikiri na ruta bakuruka na njama chiawe no mankoringa kura tesa sawa oni kandombe nyamo chiere oro ketha chiere ntariki 7 cia August tugachwa mutore na probox amugire ntomono ninye ikwe tugakiria barabara aringe kura achokwe kairi funga kerutu akuruke na rendikiri teu ngare athe nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika ana tukitha tukikera katanta kindeto chetu mwana yetu mathithia ni Maureen komena ningetwa PHINEAS IMAANA.